Nguhaye ikaze nanone we mukunzi w'ikiganiro Inyanja itagira iherezo. Ndagusaba ko wakora subscribe kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi bizajye bikugeraho. Iyi ngiyi ni Umuvuno TV show nk'ibisanzwe. Reka nonaha nkuko ari Inyanja itagira iherezo duhindukize ubwato twigire mu gihugu cy'abaturanyi aricyo Tanzania. Kuri ubu ngubu natangira mvuga ati Mana fasha Tanzania yitabare yikure mw'ibi bibazo. Waba utuye aho waba utuye ahariho hose, waba utuye mu Rwanda, muri Kongo cyangwa se ku mpera y'isi, waba uri muri Amerika, mu Burayi cyangwa se ahariho hose, ndagusaba ko wasengera Tanzania kuko ibi bintu biri kuyibaho ni ibibazo bikomeye cyane. Ndakeka wowe uri kunyumva, wowe uri kureba iyi video watangiye ubona ikintu kimeze nk'ikarama, ariko iriya ntago ari ikarama, ahubwo ni ibisasu byatangiye gutegwa muri Tanzania, byatangiye kujugunywa muri Tanzania kugira ngo ugitoragura wese ikimwangiriza cyangwa se kinamwice. Reka twigarukire kuri Tanzania ubundi mu myaka yashize, kuko ibi ngibi nibwo bwa mbere biyivuzweho. Mu myaka yashize ubwo yayoborwaga na Magufuli, yakunze kugarukwaho n'ibinyamakuru byinshi bitandukanye, za televiziyo ndetse n'amaradiyo bayivugaho, ndetse no ku mbuga nkoranyambaga, bitewe n'amagambo yakunze kugarukwaho n'uyu wahoze ari umuyobozi wayo ari we Magufuli. Kuko akimara kujyaho yaravuze ati mu gihe ngiye kubayobora ariko ntago nshaka abantu bifata uko batari cyangwa se bitwara nabi, cyane cyane nk'aba bantu b'igitsina gore biyambika nabi. Abangaba bagomba kuzafatwa bagahanwa. Noneho ngo nk'aba ngaba ngo bazwi nk'abarozi. Uzafata umurozi muri Tanzania bikamuhama agomba kuzatwikwa agashya agakongoka, kuko nawe icyabagamije ni ukwica mugenzi we. Ubwo rero tugomba kumwica mbere yuko yica mugenzi we. Ariko hari inkuru nanone cyangwa se hari ijambo yavuze rigarukwaho n'abantu benshi cyane, rinakanga n'abazungu cyane. Ni ibintu biteye ubwoba. Reka twigarukire ubwo ngubwo mu gihe cya COVID-19 n'ubundi muri Tanzania. We yigeze kuvuga ati wakwicwa na malaria n'ibicurane cyangwa se grippe n'ibindi bitandukanye niyo COVID-19, ati nta rupfu rwiza rubaho, nta n'urupfu ruruta urundi. Arongera aravuga ati usibye Imana yakwirindira, ati Imana yagukuyeho amaboko n'ubundi nta wakurengera, ngo n'umwana uri bupfe burya ngo niyo wamuha kigozi n'ubundi birangira apfuye. Ati niyo mpamvu iyi COVID-19 yanyu mwebwe nk'abazungu mwazanye, mwebwe ubu ngubu ntago yantera ubwoba kuko ngo ni ibicurane by'igikatu, ni ibicurane ushobora kuba wajya kwivuza ugakira, kandi waba uri uwo gupfa nyine bikakwica. Niyo mpamvu ngo urwo rukingo rwanyu rutazigera rugera mu gihugu cyanjye, kandi nta n'umuturage wanjye uzaruterwa. Nyuma yaho hashize igihe runaka nibwo yaje gutanga, nabwo ntago yatanze neza mu mahoro kuko yabanje kurwara, nyuma aza gupfa yitaba Imana. Ubwo rero ubu ngubu ngo hariho umuperezida wa gatandatu witwa Samia Suluhu Hassan, niwe umaze iminsi ayoboye ku ngoma y'umutekano kandi y'umutuzo. Akaba ari nayo mpamvu Tanzania ikigarukwaho cyane. Gusa ibintu bintangaje ahubwo nuko Tanzania yaba yatangiye kwinjirirwa n'imitwe y'iterabwoba cyangwa se n'abiyahuzi, akaba aribo bazanye ibi bisasu. Mbere yuko nkomeza, reka mbanze mbumvishe ijwi ry'uyu muturage wa Tanzania. Araza kubibwira cyangwa se kuvuga mu Giswahili. Kuba cyumva muraza kubyumva, kandi kuba tabyumva ndaza kubafasha. Habari za saizi ndugu zangu, salama aleikum. Tumsifu Yesu Kristo, Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu, nimeleta taarifa hiyo. Sisi wote tuna familia humu ndani, lakini mbali ya familia sisi wote tuna jamii, na Afrika inajulikana, na hususan iko nchi ya Tanzania na nchi zingine zinazozunguka Tanzania zinajulikana kwa upendo, amani na mshikamano ulio tunaoendelea nao. Hizo ni peni ambazo zimepambwa vizuri sana hizo peni. Lakini hizo peni naomba lazi kwanza, nimekuja kwenye magrupu ya michezo kwa sababu ni swala linalohusu jamii. Inabidi na sisi tuchukue hizi taarifa tuipelekee jamii kwenye magrupu, hususan kwenye vikundi vya makanisa, misikiti na shule. Sehemu 3 kwenye shuleni vinatupwa hizo, kwenye makanisa
kwenye misikiti. Hizo zinatupwa kwa sababu ya kuja kuangamiza vizazi vyetu na watoto wetu. Ndugu zangu, haya matukio yametokea Zambia. Mkiona peni zimetupwa barabarani, mtu mzima au mtoto usiokote. Peni zinapendeza sana, zinang'aa sana, unafikiri kitu cha ajabu ajabu, lakini ni peni. Hizo peni baadaye ukiokota muda fulani, ukiishika katika mkono wako, baadaye sije kupata joto gani inalipuka. Ikishalipuka inakuja usoni na kupofoa macho. Ukiweka kwenye mkoba wako inapofoa kwenye mkoba mpaka kwenye mbavu humu. Watu wakiweka kwenye mkoba wa shule akiokota, inaenda kumharibu sana watoto mpaka kichwani. Kwa hiyo ni kitu cha hatari ambacho mpaka dakika hii hatujui ufumbuzi wake. Kwa hiyo tumeona bora tutangaziane hatari unaoendelea ili tuepushe watoto wetu, tuwafundishe watoto wetu, tuwaambie watoto wetu. Wote tutangaziane. Tunajua humu kuna Waislamu, tunajua humu kuna Wakristo, tunajua humu kuna watu wapagani. Kwa hiyo kwenye mashule tunajua kuna walimu. Watangaziane walimu kuhusiana na matukio haya, wapewe hizi picha watoto wazione njia wanazopita watoto zile ambazo zinatupwa hizi peni. Kwa hiyo ni hatari sana. Tunaomba tutangaziane. Hawa watu hatujajua wana lengo gani, na watu wa Afrika hatujajua wana lengo gani, na nchi za Afrika hatujajua wana lengo gani na vizazi vyetu. Kwa hiyo kuzidi kuombea taifa letu, tuzidi kuombea mataifa yetu, lakini kuzidi kumwomba Mungu, lakini pia kuzidi kuwaelekeza na kuelimisha watoto hatari ambazo za kuokota vitu njiani. Hatuwezi kujua leo anaweza kubadilisha kwenye peni kwa vitu vingine. Kwa hiyo tunaomba taarifa hizi zienee kote kwenye mashule na walimu waifanyie kazi. Haya ni matukio ambayo yametokea Zambia. Mu Giswahili yagiraga ati ubundi uyu nguyu ni umuturage nyine n'ubundi wa Tanzania. Mumerewe mute nonaha bene data bagenzi banjye, aka kanya amakuru nshaka kubatangariza nkuko twese dutuye isi by'umwihariko muri Afrika. Njyewe ndi mu gihugu cya Tanzania, ariko amakuru ateye ubwoba angezeho nonaha nuko ayo ari amakaramu kandi akora neza cyane. Ariko nanone ndabasaba ko mwagabanya imikino ndetse n'imiteto yo kuba mwagerageza gutoragura aya makaramu ngo mugiye kuyakoresha, ngo kuko yakomeje kugaragara hafi y'insengero, imisigiti n'ibigo by'amashuri. Ni naho kandi ngo yakunze gutoragurwa n'abantu, akaba ariyo mpamvu byakomeje guturikana abana batoya. Kwa mafoto muraza kubibona, burya abo bana batoya bishoboke ko bari bavuye ku ishuri. Ati n'ubundi nyine ngo ahantu yakomeje kugaragara ni ahangaha hafi y'imisigiti, insengero ndetse n'amashuri. Arongera aravuga ati mwebwe inshuti zanjye, cyane cyane nkamwe mutuye muri Zambia. Se kubera iki avuze Zambia? Wasanga ari uko aturiye cyangwa se iki gihugu gituranye na Zambia, ntawamenya impamvu. Uyu nyine ni umuturage wa Tanzania nk'uko mumaze kumwiyumvira mu kanya yabitangazaga mu Giswahili. Ati mwebwe abaturage ba Tanzania, ba Zambia, mukizibona mu mihanda mumenyeshe inzego z'umutekano kandi murinde abana banyu. Ati kandi izo karamu zirasa neza cyane, byatuma yaba umwana muto cyangwa se umuntu mukuru yakwisanga yayitoraguye akeka ko ari ikaramu. Waba uri umusilamu, umukristo, umupagani cyangwa se umwarimu, mugerageze mwereke abana banyu ayo mafoto, cyangwa se ayo mafoto akomeje kugaragara ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo abana banyu bataza kugwa mu moshya. Ubwo ngewe ikibazo ndi kwibaza ubu ngubu, kubera iki izi karamu zitatawe ahandi hantu zigakomeza gutabwa hafi y'insengero, imisigiti ndetse n'amashuri? Ese aba bagizi ba nabi cyangwa se aba bitwaje intwaro ntago bashaka abantu basenga ndetse n'abantu biga muri kiriya gihugu? Ese ntago bashaka urubyiruko ko rwakomeza kubaho muri kiriya gihugu cya Tanzania? Nanone nkongera nkibaza ntise niba haje iyo mitwe y'iterabwoba ko yataka abasirikare igamije guhirika ubuyobozi buriho, kubera iki itari kwataka leta mu rwego rwa politiki nk'abo basirikare cyangwa se abapolisi, ahubwo ikataka insengero, imisigiti ndetse n'ayo mashuri? Ibyo ni ibibazo nakomeje
kwibaza nanone nkibaza ntise igihugu cya Tanzania ko kizwi ko gifite igisirikare gikomeye cyane ndetse kikaba kinafite n'intwaro nyinshi n'ibindi bisuzuma ibitwaro bya kirimbuzi, kubera iki ibingibi batabimenya hakiri kare ngo babikumire? Iki ngiki ni ikibazo. Nk'ibisanzwe iki kiganiro uko ndi bugende menya andi makuru arenzeho ndaza kuyabagezaho. Reka mbibutse ko aya makuru nta kindi kinyamakuru nayasomye, ahubwo yansanze ku mbuga nkoranyambaga, nanjye niho nayakuye. Ndagira ngo buri kimwe ndi bubone ndaza kukibagezaho gatanu ku kandi. Ibisanzwe ni Kenny Chris, iyi ni Umuvuno TV show. Murakoze, ndabashimiye.